Ukáž. Ukáž nám, jak nebyť zastraný. Čakale, co jste na gori? Jste připraveni utekat? Ani ne. Ready? Nevymýšlej. Pojď, go! Do piče vyjebané full auto, skurvené, vyjebané. Jdeš? Ready? Utekaj, go! Čo nevím, dostal jsem? Mně se zdá, že ne, to bylo odrazeno. Dobre. Ideme ďalej. Hop. Jde, hlava. Good. Modrý? Počkaj, na prsa ode mňa letela ti na prsa pekne. Ale ten tu by za tebou ešte furt nestováš, už by dostal citra. Držíš hangár, beru ľavú, beru ulicu. Bacha, nemám náboj, kurva ženská. Pičovina vyjebaná. Sú najbaní na schodoch. Tady prebiehu baba. Neviem, či tam ešte furt je. Ja hodím ako baločka, takže ja nesmím mať. Sme? Dobre, strč tam zbraň a strieľaj. Hop. Poď. Dobrá. Ideme ďalší, poďme. Strelba ide sprava. Vidím to. Dobre, strieľaj, spamuj. Poďme, preutekaj. Poďme do hangáru, červená. Máme okno. Strieľaj, keď ho vidíš. Neviem, či dostal, alebo ne. Ja mám. Aha. Nedostala škodu. Dobre, poď. Ešte niekto? Moja noha! Je tam v budove. Ty za prekážku sa dal? Nevím. To tam vytrčil? Alebo som ho dal ja? Ale ja som po ňom plánovala. Není to. Keď behnú dnu, daj mi vedieť, poletí tam granát. Teraz som ten granátom niekoľko otočil. Vnútri červená či modrá? Ja ich nevidím, ale určite Mám hit! Idem si po granát! Hodil som sem granát, ne? Ne,
ja keď som běhal, tak nic, už to bylo ticho. Venku, asi venku. A zvelotil? Místnost červená!